Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usiem kahima sora haring kalbat kinoilam kahima. Hene kasngi habekiran bekinong thok khubor hasilong press club. Klapan pawi ke jingsongo eka Meghalaya High Court. Kablap tha eka hima but INOC Shakinon tribal kibakhai bat kibesong dejing de hakeleng kahima. Shishu klapan paru eka jingsongo eka KHADC kabaling ba ke jing ailat jongka wan pan INOC na kihima bat kinoilam shnong. Kapan itu ikipai ba eka hima bat kishnong. Shushu ulo angru benakaliang kahima kala pentip syabaro. Baki day penuan syamno ya ka application bat kikat kisla ki babyang sya kahima bat hadian kata kahima kan sa bishar bha ya kikat kisla bat kan sa ai ke NOC sya kitu ki bedi hak banyo. Ban sungtu khamba tumnias ngap ke jingakran jong secretary kahima sora. Taman tulis dia ngadai ba bibir mai secretary jong kahima sora mo. Kai kaphang kabang wan ni kalong dese kasin kabanungkong narbanta kahima sora. Bangin yuk kejap laning kiu tukong ha kanika. Ransan jong kalat pathai khobai. Halor kidaw ba jong hima pat jong kejap. Kuma fiatip baro haga khan reu torek benai bakharwei ka haiku klapas koi kolda koi karai haga ba kalap penmi ba kapor kai bor masara ba kana ban ai NOC na ga banta kin nan treban ki ba shong ba sa ha pa upur sam chok ai masara na banta kin no kin jing trai kam jing ki la ka dei ha ki dukan la ka dei ha kai ka ba ki export bat kum ta ta te kum no ka dei kan ni ka kam ga poi sa hai ko la se phi kwa ban tip là khăm chlong kapor khandiat ngan sia thu lu pat ka tip ka sang pi kom no phin rung ha ke jemut jempat khat chung pi namar phi ka hima sora chung kalaju put nam na kapor sa kapor hai kapor man swa ha pi sim na sipun ha asen sen tang namar pa kiton kita khar ki ba sa ma ki ba bon hi ki dei ki non tribal ki basa thi bat kata ka menjai ka ha ko sam jong ke masora bat ke jing yo ke ma ye ka ni ka menjai ru ka dai hadin ba ka ji ko so ka freng bai bujli bat ka san sok bat kata ka dai ke jing sta jong sim rang ba ba men shwa jong sim tuan si ba ba ka sokar phareng ka pan ja ka no ban the nei ka mai wong ba ye ka jaka mla men mla mendam nomar ka jekka ka khendau ka siap ka dei ka nong temben ka dei ti ka dei ka dok snam nang jak ni chung ni mla na te bi kwa ka khendau ai ni ka khendau bat kumta ka hima sora ka ai so pen bat ka soka phreng ka ai man jai ka por bat nado ka ta por ki nong song snong ti ki dei hi ki non tre wa te ndai kat ni ya ka por ka jai ban dio chung ni kala nang roi kala nang san bat ki ba pun chung ni kala bai snong ti thi ki babuan pada kita non driver kila try kila don bor ko makalong ki ha kisnam meradap tak hadu wei samlarang ba chong ge jan meriu sini usa penya bat dai hangta baka kandit meriu komno ngin kham ni kini non driver ane ki khar man tek lakam bakin nomroi su dai de lamti ka bagini mak ra ta kwai sti ane ka bor nơi đây just đã bớt cho việc cũng đừng nghe ta bắt đơn cầm mình khem mình galat kamai cái gì chung là đang khem mình galat kamai cái gì chung là sẽ suki pasuki kan phadi khem kan no cái gì apni bo ta dai na ta ban ta ba ka hima sora habaki non driver ki wan pan inusi habaki khar wan pan inusi na hima sora kapo ki kanda kat kum kiriti dostol chung namarkan ni kadai kabat mai banai rusi kai ma hoi bros kata kitan katongan ingir khar ki bat trade business ti namarka trading license hi kadai ka subject jong dis consent dai makapala banai rais ko ngo pada sirkam ke dis consent kam ju ai direct untuk trading license ka han kini kisna menadap kapan ya ka recommendation ane ke ching manjur jong usia bat ka hima sora
ban ai kata pada kan haban bu di kendon ada ada bu kendon pada ru kelanti kamsa nama yang i sempat itu dah terus ia nak naik usi hoi tangga tian lai keren sang sarong sang borom ke diskonsel si kendon nama kam ai en usi show igenon tribal lemda kiyo recommendation na kidkar but dai kan ikai kaba pelong ya ki non tribal non pan en usi no usi hanrai ki chingpan en usi chungki ka pher tak lebak na kriti rustur ka pakai ma ki jutan trika namar bale habaja ka to jingjia hangti ngim chukya hado ka tata ya kita ki bagi ong di citizen citizenship ki bagi ki nong song snong masih sa chong ai ma so apa porusa ni pelong ke jilang the arsenasi Iwan, ni kongo aga jingkran. Hanai lami nak tu bat ki media ki ong komno. Ikran mal Hongkong ke ikran. Ba ki sha exploit lan ki sha le ben yo pedukan yo lele. Kan dah ka jing sha. Ka hima sura kam ha kita. Hoi ban ai kam dai ka kam ram yo ki ban wa. Ya ka kam anjak po ki. Bat ndah dem la ya ka kam. Bagi yang sedang mempersiap kahima itu begini beriu kelas A sedang mandakli bat nak kata usia belum dak ekstudil bar nginam ai en usi kita kar lemda ki wan man pendem lemda ki wan bat lemda ki wa dak lanti ki chung rai kita kar ki pen ki media ki pen ko khabar usia soram ai usi Handai kunon bagi zaman pa. Ipan anu, kelipan SDU. Ipan anu, kelipan DC. Kadon kesti yang ni, kaba nakaliang ka yang supaya kendap mapinsai atau kaslam kendap yang lupa dia jangan. Nah kalian kami masora hadir melayu kejeng betah naga disi layu naga kejeng betah no SDO 7 badai ban ai no sibek non terban ya hari jeng thọ ni cuba ada jeng thọ kani ke juba kejeng thọ in pensai ni ong kum ni namar kawan lang ba DC lang ba jung SDO ni rung antres ki ban ibu kani ka kanti in furtherance to the minutes of the meeting held at subdivisional officer Belalong ke April Hajar Foy. Regarding the non-renewal of trading license on non-issuance of no objection certificate by the Hanman CM Delbars, it is to be noted that the office of the CM Sora initiated the process of issuing of NOC for renewal of trading license. However, it is the applicant themselves to approach the office of the Himasora with an application and relevant documents, and such documents shall be scrutinized thoroughly by the executive committee of the Masora before issuing NOC for the same. The office cannot issue the NOC to any person claiming to be the representative in the name of Coordination and Welfare Committee or on their behalf or any other third party, as such committee is outside the jurisdiction of the office of the Himasora. So the office will entertain any application from genuine individuals residing within the jurisdiction of Himasora. Don't try back the song besar. Deban wan dengan juga. Deban itu ya create no senjata. Deban itu gerti rustur. But den balayo ya kabor na kaiko. Bangin isu kan nasi, tak Himasora. Dakan notification kaba art flight trek Desember. Nila namar bagi deno setiap pesawat santri yang kami asyik press. Ndai nila ta apa ki kenro abar apa ki manjai bagi penelitian sehat ki non travel begini. But kani ka art flight trek. Job notification la keren syai.
in compliance with the Meghalaya High Court Order Vice Order number 1612/2021, the office of the CM of Himasora, Sora Simsim, would issue application form to all eligible application for obtaining no objection certificate, and the application form shall be obtained from the office of Himasora from 10 a.m. to 5 p.m. from 23rd December. The closing date for issuance of application form is on 30th December 2021, and the application form should be submitted to the office of the CM of Himasora on or before 8 January 2022 up to 5 p.m. Bakane kadai ka notice kabang kwa bakin pen bakane kalat karang sang kaman koi syak tengam skor jom tu bedan ka bayo hadian ke ongin tu me kadai kane ka karang sang kabla pertim pen bai kita syak disi bat susu ni namar kirkhar kiwan lembaga coordination committee kabakan thop lon baro kirkhar ke badon kan thop Isamati sila mulong walong sabar tất cả han ray ka Himasora itu tan berubah apa putusan juga bat habat yai lại cái vợ của mình lấy chilang ba ta habat Hima kap này cái lấy chụp ai cô cái lấy apa ai cô bat kai cô hakarai trong ka kap kan reu tare jak len pen rem yang Sora jadi jengnya imban kane ko dar na he ko kai bor usia bon issue bon ai enusi bat ya kat kom proses bat kat kom kane ko dar na he ko kalong kom ni ha kamat ka bakhalai accordingly the respondent number 5 is directed to complete the process of issuance of NOC to all the eligible applicants within 3 weeks from the date of receipt of this order, and the respondent for number 4 government HDC. Thereafter, on receipt of the application for which it has been obtained, shall process the same within 4 weeks. Kane kadai kalanti kabanyai kat komuniti kabai thod kai. Hai ngong pingai borom ka dis concern. Namar kapelong ye ginan trebar bakin kio pa iku namar ba ka district council kam ai trading license ngi namar ba ki hapan yo anu sinangi handai haka jingsya haka trading license ak dan ka gateng hanman ka gateng sim nan kanu ka ki claim sancha bakin dan bagila dan kum kata ka bor bagila man ai mus dai tang ka discussion lang ba ka jung thak tien jo ka Bos mun ahi ka NOC kinun travel lamda recommend na kitu ki sno local dorbar ngomne local dorbar pi ka por soldar barim mansua mar bulong persya usai de kinia man penkesan ni lati teng bon ki bawai mu dan ke sebut ke babiang ka bani sai ko desconsider ha bani suspend you ulai sido hai ko ndai umna ha desconsider ndai ka ndai bat menta nilai yo acting soda bat stang kan dong yo no soda bupura ha ka ba mau umla yang kekli su dai mau ha gitu jipo bele persya yo si lese uba penmi penbonam si man om musiem u ai no si dikha man om musiem u ai patai dikha ndai musiem don back office onnom itu wan gitu badon Menong no hasora dan senong marai busamu lemda orang basnong atau basnong certify bune udah nanta lemda acting saudara nanti lemda saudara nanti pensya dari jengka bu ne udah nong senong macam ia menum nak teman om bu ne udah nong macam ada itang ada bat kamta musim melai mental melai man ai enu silane residential certificate indon kamus kat epeks bat nolong ta nhưng mà sáng ta hình tả bằng tiếp cái chương trình mà dùng để bắt tâm cái đây cả rất thực tiễn là cần đưa cao đưa bà các bạn như là bộ là ta cần lần ti trồng cá nhưng là lần ti trồng cá
Reti dostor custom marilo mangindon. Ini apa? Ba uno barak le. Kat ya kahima kan numsong keliti. Handai kan tek jelat lati. Ka ka bina. Kadang ba juway pada kan leganuk sa juway ba wat le kai pat kahima sora. Wat le kai. Namar ye kini ke ler kahima kan numsong keliti bat kan num song chathai handai kan trai lagi jong ikam bat kan odonti ka ba na phibiang kalong handai habis pi kadauti juway yo ile de pi batla te hap perkat ya ta na kata kahima sora apa yang lam jong si ba ngan sem kena bat lang ji menteri ekstem ba je bahagia ekstem ba ni ji thalan ni ji keren nama ta ban pen klan ni kare ti dostor ban pen klan ni ma bat kham tam ni ju ong ha ban lum chi lang ni khon samla chu ni ro kan ma wat ile thma ta ka bo ka di thma ji bi chu ta ka di tang ka ma ji phin nam la ban ile persya yen we no ro da ka thma ka mai kam de chu menta ngin penbek ya kata menta kata ni merati ba kahima kana ni yo era ni sekarang ba ni kermen ro bam piru kat kenangi isni hinang penpriang kebor bat baro ki eksporta ya habat tema kita bat hima sora ban te la kam susu kita ba kanam don ke illegal mining hang the apa menjai bang nam don kanu ke jeng ken ni kan don ai melabu masoka nyapan kan don nay kin ma na da kele export don kam yau ta raipa bun ai ka certificate hakima bau new day budon hok man export ta pinde pana eno siyo kata sai nama la dam da pum kata ngin su ai eno si bun export yo su ti mak to nay ka penmi jeng kol huri hora bat kan kata pada ru yang gitu kepada CEO dekat doa nanti mau kat kum kacuk validity but convention validity jong ka NOC validity jong NOC ni PE kalong ngilong na benta ka district council mo la kum district council project license ka system ni rin ai system ka ditang dapat man nos nem pada bat kan ni ka de ka phang kaba ni kami ganti maka ne kadai ka sem menengkong ane ka hima ka menengkong banyo akane bat kermen biki wai pat kidal ba jong hima ka sikin buat ane juga singa kene kimulor kimi komlu ngane thoi phi lani gichama namar kadai ka caka ka pemdon khasi wai bate komana ya basti dorom basti bat total termo alubari kila don na buar manusia dei dan mata ka jingai baik ka sensyar kadar kayak keduk jongki hakim nang salang yuki gede cang inong pen baik ya kadu kasna kim nang salang sabar kim dan da ba ha bede berkane ke no siru nga ong yupi mdai shu ni Jerman lane molo dei uating soldar bagaimana ratung udai bandi paman udai bandi dei tak lada mu yo gi menjor no kinimlah itu ban mi ko office how place no sim what man sim tang ka for ba kaptha e himasora bade ban ai NOC e gi khar ma jai de lembaga tang ngon ban pensai khanang ba ro kin tep ba nglayo ka bor mantan na ka high court mangila ban ai NOC e gi khar Raymond suwangim simyo kanu ka bor bangila ban ai NOC e gi khar ni sia ai tangi NOC itu sulong barbawli Barkades Council ong INC tangi ai bai ten Raymond tang layo da ka bor ni so sarong binglayo da ka bor na high court ban ai NOC e gi khar